Yambanje kubasuhuza mwebwe mutagubwa kudukurikirana hano kuri Mr Karimagezi TV1 Rwanda, ndetse aho tunonosora amakuru avugwa hirya no hino ku isi, ndetse reka twigarukire mu gihugu cya Uganda aho batoye umukuru w'igihugu. Tumaze iminsi tubinonosora, ariko reka tugane ku musozo aho tugiye kurebera hamwe byagenze gute, amatora gagiye gute. Usabwa ni ukunkurikirana gatanu ku kandi ukajana nanje, ndetse ugasabwa kurangiza iyi video kugira ngo hatagira ico uza gucikwa. Reka twikomereze aho batoye umukuru w'igihugu Yoweri Kaguta Museveni, ndetse n'abandi bari bamwisimbyeho hariho Bobi Wine ndetse n'uwundi n'abandi bagiye batandukanye. Reka nze tubinonosore turebe ukuntu bimeze. Wowe icyo usabwa ni ukurikirana ikiganiro nabibabwiye. Ikintu bavuze ni uko umukuru w'igihugu aka kanya watowe wagize amajwi menshi, yagize amajwi 72%, ndetse n'uwita perezida Yoweri Kaguta Museveni ndetse uwo bita Bobi Wine agira amajwi 36.12%. Urukumva uwo bita Yoweri Kaguta Museveni aracayoboye igihugu, ndetse niwe ufite amajwi garuta agandi, ndetse bavuga yuko uwo bita Bobi Wine yavuze yuko bafunze interineti, kandi urubyiruko rwe rwibasiye kugira ngo bakoreshe interineti baze kugira ngo barebe nimba babona ukuntu bahindura ubuzima. Twibasiye urubyiruko cyane cyane nirwo rutora uwo bita Bobi Wine, kandi nirwo ruhesha Bobi Wine amajwi cyane cyane. Reka tugane ku musozo bantu banje mu kandi kanya ngiye kubandera yive kuri YouTube tunonosora ibijanye n'urubuga rw'imikino hano ku Mr Karima TV Rwanda. Icyo usabwa ni ukora subscribe, share, comment kabisa, tukabana muri video zigiye zitandukanye. Aha ninjiye we umusore mwiza ubaha ibiganiro bifite neza binonosoye, kandi bimeze neza fresh 5 kwa 5. Icyo usabwa ni ukanda like.